Voće, 20 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. Jabuke koje se prodaju na rafovima u marketima mogu biti stare do čak godinu dana. Činjenica broj 2. Grožđe eksplodira ukoliko ga stavite u mikrotalasnu. Činjenica broj 3. Jabuke, breskve i maline spadaju u familiju ruža. Činjenica broj 4. Najpopularnije voće na svetu je paradajz. Činjenica broj 5. Banane su pomalo radioaktivne. Činjenica broj 6. Japanski farmeri uzgajaju lubenice kvadratnog oblika radi lakšeg skladištenja. Činjenica broj 7. Krastavci spadaju u voće. Činjenica broj 8. Narandžasta boja je dobila svoje ime po voću pomorandži. Činjenica broj 9. Pomologija je nauka o voću. Činjenica broj 10. Coco de mer, palmino drvo, ima najveću voćku na svetu, težine 42 kg. Činjenica broj 11. Postoji drvo koje se zove voćna salata i na kome raste 7 različitih vrsta voćki. Činjenica broj 12. Povrće i voće ne umire istog momenta kada se ubere, već reaguje na svoju okolinu danima. Činjenica broj 13. Paradajz ima više gena nego čovek. Činjenica broj 14. Ljudi dele 50% svoje DNK sa bananama. Činjenica broj 15. Ananas spada u bobičasto voće. Činjenica broj 16. Jagode imaju više vitamina C od pomorandži. Činjenica broj 17. Nakon konzumiranja čudo voćke, veoma kiseo ukus će se osjećati slatkim tek nakon par sati. Činjenica broj 18. Nalepnice na voću su jestive. Činjenica broj 19. Jedan profesor umetnosti je nakalemio 40 različitih vrsta voća na jedno drvo, uključujući breskve, kajsije i višnje. Činjenica broj 20. U botaničkom smislu pšenica, kukuruz, pirinat, soja, ječam i šećerna trska spadaju u voće. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.